Mayam Taram Nokchari, Adom Ning Biribasi Impact News ni, I Joyshree Usham na Impact News ki Manung Hutna da Taram Nokchari. Leba sida terrorist activity, crime, adagi leba sigi sovereignty, amasung integrity, asi ngak na bagi pandam da yamna satiba law ahum lay. Law ahum masidi Unlawful Activities Prevention Act, adagi National Security Act, amasung Sedition. Chahi cha maga humpu helaba Sedition Act, Sedition Law. Law ahum masi lay law ahum masi tongan ba mioy singna tongan ba matam da same ki bani adubu law ahum masi gi pandam di chap mane adubu handakta ikoi dana hojiki hana palamba Congress na luching balengag amadi hojik paliba BJP na luching balengag asina hariba law ahum masi itatatana lana sizinare haibagi wafam masi lakli maru oina sedition law asi yamna lan bamong da sizina duna activist kaya professional kaya journalist kaya phajin le makhoy gi mathakta sedition charge tawre haibagi adukumba complaint mayam lakpadagi hojik petitioner mayam azina hojik Supreme Court ta petition amba thangalakpadagi masigi law asi hojik chatnaba Sadafam Togli Bra Tokta Bra Haibegi Wafum Madulakli Masiga Iroidana Center Lengagna Prime Minister Narendra Modi na Huziki law asi Pazana examine Tauraga Masi Satnaba Yagadra Yaridra Masida Kari changes Purapa Yagadage Haibegi exercise ama Pangtokani Haina Supreme Court ta High Kraba Matungda Supreme Court ki bench amana Ngarang Masi examine tau basi loy ba fawbadi masi gi ek asi chana han danaba masi hold tauraga evidence thamu aduga masi gi makada anoba case register tauba yaroi aduga pending da lerba casing asu lep na bagi damakta haina adukumba yathang takre hariba case hariba law sedition law sigi matang da khoina ngasi khana na bai damakta pujarakli ba topic asi will sedition law be scrapped Hariba law asi pending da thamgrabani na hoje examine tawgani haina pending da hold da thamgrabani na masi amuka hanna chanagadori bra natraga masi totally repeal tawgadori bra scrap tawgadori bra masi gi law asi British na India the independence phangringai da India si British na rule tawringai da semlamba adugumba colonial era gi law asi hojiki matamda charafum thokpra thoktabra masi leifam thokpra thoktabra haibaduda manung huna khana naba ngasi akhoi gi studio da lengshin biriba expert sing asi miyam da shaktak chage ahan bada I haki right makta da lengshin biriba si Madam Aribam Noutuneshwari Devi retired district and sessions judge Hozigna High Court of Manipur da advocate oinadum practice tokjari Madam Taram Nokchari ani subada Executive Director Human Rights Alert HRA gi Oza Babloo Loitongbam Oza busu Taram Nokchari loinana akhoi gi ahum suba panelist veteran politician Oza Okram Joy hojik lambi da leire habegi pau fangjare ngaki manung da akhoi gi studio da lengshin biragani aduna Han mawang asi hak Madam Noutuneshwari dilakchage Madam Hariba hojiki sedition law asi British lengagna ahan bamatam da Lord Macaulay na 1860 da introduce biramle adubu Masi akhoi India da independence fangringai da India gi independence freedom struggle ga yamna mari leina ba haje 1857 gi revolt ki matung da mane introduce torokpa aduga hoje 1898 ta 1870 da hoje Indian Penal Code 124A sedition haina maina thoglakhiba adu masigumba law ji hoje United Kingdom dagi haurakpa taraga su United Kingdom da di 1972 dagi na 2009 fawbusida sedition gi case amata lerekta badagi masi abolish tawgre haizariba adubu India da di masigi law asi hojiksu adum leiri adubu Supreme Court na masi hold tawna ba haina adubu yathang di takre madam as masigi law asi akhoi hojiki matam sida era sida India sida si kumba law si chana fam thokpra masi chana fam thoi thokte na haibadudi aigi mota di mado masi chana dre hana Supreme Court ki akhoi apex body amne apex court amana masi se Howji judgment masasi de yauri bangarang judgment masasi da masigi law sedition 124A se masi se Gandhi amadi tilaki matam da moibu British colonial matam du da makhoibu suppress tawnamagi da matam masigi act se 124A na masi hapam banne ba adu arga di after independence phangerga akhoi 75 years sida su masi lefam thokpra haise honorable chief justice na hangi ba wani ba Sigi hangi bawa si day si daw ako'y gidi honorable chief justice amana magi opinion da adumay ponga ako'y amana ako'y binding ne Supreme Court kidi opinion si so ako'y di binding ne aduna mase
ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯣꯠꯇꯗꯤ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯖꯁꯇꯤꯁꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯏ ꯆꯠꯅꯐꯝ ꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯦꯗꯥꯝ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠꯅꯁꯨ ꯍꯣꯜ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯥꯏꯔꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯃꯤꯟ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯂꯥꯛꯂꯤ ꯃꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯁꯇꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯖꯨꯗꯤꯁꯤꯌꯔꯤ ꯑꯦꯛꯖꯤꯀ꯭ꯌꯨꯇꯤꯚ ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯆꯔ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯉꯥꯛꯁꯤꯗꯤ ꯑꯦꯛꯖꯤꯀ꯭ꯌꯨꯇꯤꯚꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯔꯝꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯃꯁꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯃꯤꯟ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯅꯣ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯁꯤ ꯑꯕꯥꯏꯠ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠ ꯁꯤꯜꯂꯒ ꯉꯥꯡꯒꯅꯨ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯐꯥꯎꯕ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠꯅ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯗꯤꯔꯦꯛꯁꯟ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗꯁꯤꯗꯁꯨ ꯃꯁꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯐꯣꯔ ꯗ ꯇꯥꯏꯝ ꯕꯤꯡ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯇꯣꯔꯅꯤ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜꯅ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯃꯁꯤ ꯔꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯃꯤꯅꯦꯁꯟ ꯔꯤꯀꯟꯁꯤꯗꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯃꯛꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯖꯖꯃꯦꯟꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠꯅ ꯑꯌꯥꯕ ꯂꯤꯕꯔꯇꯤ ꯏꯁ ꯒ꯭ꯔꯥꯟꯇꯦड ꯇꯨ ꯗ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯗꯤꯔꯦꯛꯁꯟ ꯄꯤꯔꯒ ꯏꯁꯇꯦꯠꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯃꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯂꯣꯁꯦ ꯆꯠꯅꯗꯕꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯒꯥꯏꯗꯂꯥꯏꯟꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯒꯥꯏꯗꯂꯥꯏꯟꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯇꯆ ꯇꯧꯔꯒ ꯅꯈꯣꯏꯅ ꯔꯤꯀꯟꯁꯤꯗꯔꯦꯁꯟꯒꯤ ꯔꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯃꯤꯟ ꯇꯧꯑꯣꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄ ꯄꯣꯠꯅꯤꯅ ꯃꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯂꯣ ꯑꯃꯃꯨꯛ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯇꯧꯔꯛꯇꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗꯤ ꯂꯣ ꯃꯦꯀꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯋꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯂꯤꯒꯦꯜ ꯐꯔꯇꯔꯅꯤꯇꯤꯗ ꯑꯦꯁ ꯑꯦ ꯔꯤꯇꯥꯌꯔ ꯖꯖ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯒꯤꯗꯤ ꯂꯣ ꯏꯟꯇꯔꯄ꯭ꯔꯤꯠ ꯇꯧꯖꯕꯗꯨꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯦꯗꯥꯝ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯂꯣꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯃꯛꯀꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯦꯞꯇꯤ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯂꯣꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚ꯭ꯌꯨꯋꯔꯁꯤꯡꯅ ꯌꯥꯝ ꯈꯪꯖꯗꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯂꯣꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯁꯥꯊꯤꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯚꯤꯖꯟꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯁꯨ ꯈꯔ ꯊꯝꯕꯤꯔꯝꯃꯨ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯂꯣꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯣꯚꯤꯖꯟ ꯃꯆꯥ ꯑꯃꯈꯛ ꯌꯥꯎꯕꯅꯤꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯟ ꯄꯦꯅꯥꯜ ꯀꯣꯗꯇ ꯃꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯁ꯭ꯄꯤꯁꯦꯜ ꯁꯦꯗꯤꯁꯟ ꯂꯣꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯁꯦꯝꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯦꯗꯤꯁꯟ ꯂꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯅꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯟ ꯄꯦꯅꯥꯜ ꯀꯣꯗꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯥꯔꯝ ꯐꯣꯔꯁꯦꯁ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯌꯦꯜ ꯄꯋꯥꯔ ꯑꯦꯛ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯑꯟꯂꯣꯐꯨꯜ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯚꯦꯟꯁꯟ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯛ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯁꯦꯗꯤꯁꯟ ꯂꯣꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯑꯦꯛ ꯑꯃ ꯂꯩꯄꯣꯟꯇꯦꯕ ꯁꯦꯗꯤꯁꯟ ꯂꯣ 124A ꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯑꯦ ꯄꯥꯔꯠ ꯑꯣꯐ ꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯚꯤꯖꯟ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯟ ꯄꯦꯅꯥꯜ ꯀꯣꯗꯇ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯚꯤꯖꯟꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯀꯦꯞ ꯏꯟ ꯑꯦꯕꯤꯌꯦꯟꯁꯇ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠꯅ until ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯈꯟꯅꯔꯦꯔꯒ ꯔꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯃꯤꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯄꯤꯅꯤꯌꯟ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯐꯥꯏꯟꯗꯤꯡ ꯑꯃ ꯊꯥꯔꯛꯑꯦꯔꯒ ꯃꯁꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯦꯞ ꯇꯧꯒꯦꯔꯥ ꯃꯗꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯨꯊꯠꯀꯦꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯗꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯠꯅꯍꯟꯒꯦꯔꯥꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗꯤ ꯑꯟꯗꯔ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠꯀꯤ ꯀꯦꯁꯁꯦ ꯂꯣꯏꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯁꯤ 124ꯁꯦ ꯑꯦꯕꯤꯌꯦꯟꯁꯇ ꯊꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯩ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯁꯦꯗꯤꯁꯟ ꯂꯣꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠꯅ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯣꯔꯗꯔꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯩ ꯏꯂꯥꯕꯣꯔꯦꯠ ꯇꯧꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯃꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯏꯟꯇꯦꯔꯤꯝ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯕꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ABCDE F ꯐꯥꯎꯕ ꯃꯥꯅ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯑꯃ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯗꯤꯔꯦꯛꯁꯟ ꯄꯤꯌꯦꯕ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯄꯤꯔꯤꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯤ ꯏꯟꯇꯦꯔꯤꯝ ꯏꯁꯇꯦ ꯒ꯭ꯔꯥꯟꯇꯦड ꯏꯟ WP CRIL 217 of 20 along with 216 of 21 sidayisida by order 31/5 sida pass toiba orders shall operate until further orders and pire ani subada we hope and expect that the state and the central government will refrain from registering any affair anova affair restart over amba yarwe ba khoi sedition charge ga mari leinana aduga any continuing investigation or taking any coercive measure by invoking 124A siga mari leinana akhoi state amasung central government na kayambak toba yadre madugi refrain toba athingba dudi akhoi supreme court na pass tawriba aduga any fresh case 124 sidai sida pass tawraba 124 toba yadre haini ko sidai sida akhoi country se pak chawbani na masidai sida misuse tawrago 124A se masi IPC se anova fresh restart tawragadi affected parties se di aggrieved party du na me ko moi liberty pi about to approach to the appropriate concern court ado courting sidai sida su high eba ngasai honorable akhoi supreme court ki order sida the courts are requested to examine the relief sought taking into account the present order passed as well as a clear stand taken by the Union of India si khano hairi eba ago di da kari amu haige di all pending trials se appeals proceeding loina bak aduga 124A gi makha da charge tobasing se proceeding khuding mak se loina we evidence thamdong ne supreme court haire aduga any adjudication tawrone 124A yawba any other offense ama 326 khangde 370 khangde UAP khangde any ani se yawraba combine oina yawraga 124A gi saruk se part se ne evidence thamaga atai kanogi proceeding gi sathabadudi accused prejudice oirodaba oragadi ma sathabi yai hai amana sidai sida Union of India duna sel gi ngasai haijai hibedo
Union of India shall be at liberty to issue the directive as proposed and placed before us to the state government, union territories to prevent masi thingnanaba kwa ngasagi misuse of 124A IPC se thingnanaba aduna masigi order se karamba kanda satnaga doino haibadi Supreme Court ki until further order bak satna doini adu waragadi akhoina masigi khudong saba lobu oiragadi 124A gi offense akhoina jail la leiba khopa yauragadi magi mari leinaba concern court sida akhoina approach tawreraga akhoi Supreme Court ki order se utlaga masigi direction sigi matungina ai free ohenbiro set free ohenbiro khotlanbiro an tawba se dum yarak tuini adu sidai sida akhoina ngasagi prospective natana retrospective effect phawa singa ine basigi order se kyamu yamna mapangan kangi haiba se akhoigi Supreme Court ki honorable three judges bench tari ise aduna masigi matangda kari haige attorney general na Supreme Court haibe matungina masigi se central government na masi se reconsideration masi satna gadra makhata na satna roidra adubu moina honorable Supreme Court ta masi se khara yamna mioibegi hakta suhanba adugumba yam sathiba prima facie leire haibedi phungdu e aduna maram oiraga khanna reconsideration amadi re-examination se masi akhoi authority da government da liberty piri heraga madu phawbagi maratuni akhoi hoji interim pass oina against 124A IPC against thambire ise masi maina thamjage yam nuai madam matha si oza bablu lak chage oza huziki hariba sedition huziki law sida hariba si any person who expresses dissatisfaction against the government if you speak out against the elected government in the country or write about it or even point it out then you will be declared as a traitor aduna masigi law or masigi sedition law sigi makhada mamangi lengak adagi pali balengak asina adum masi misuse abuse tawraga huzik activist kaya adagi writers kaya adagi media person kaya lengak ta chaibam kaya moizige phajanduna masigi charge se thamkiba laikre aduna huziki huzikpudi abiansa thamnaba na haibiri adu ozagi motta masi madam na su point out to kre masigi laws human rights da akogi hakta adukumba khungauna ba adukumba lana sizna ba yaba law amani adu pot khuding mak aphaba zulai phata zulai adu in recent times phata badoina abuse to wagi power abuse to wagi oina mayam mami tarakli ba se swaisida manipur gi journalist phawba masigi chaitheng ase phangba yarak pasida zagi kari wa from thambini ge yam chumi Joyshree akoi human rights ki meeting dagi di freedom of opinion and expression ise akoina karino akoina khanba wakhan haibase freely khangadabane hedana laibani akogi international covenant on civil and political rights ki article 19 the piri se chumna freedom of expression da nati freedom of opinion sisu ya maru oibane ba aina aigi wakhanda ma khalak pase mase sarkar na lali haragadi criminal ne declare to yabra haibase human rights ki meeting dagi di mase taseng haragadi mi gi mind control to na ba laibani aduna mase yaning de haibani ngasai abuse ki wang akta na tabada fundamental tenet se mase ngasai takpiri budumaina thaina india da british na rule to rom matam da india gi freedom struggles hi sum kankhalakpadagi ngasai gi akhoi ahamba first war of independence ki matung the response to boina india ki citizens sing se kamaina matam du di subject ni british ki subject oin lerambani moi se lai su haibadagi gyan tarak padagi moi ningkha tama pamak pase kumai tawna control to gadagi haibadu dagi nangna wakhan khanba se british na pami mong da khandragadi you are a criminal you are a desh bidrohi you are a kadoba khogi revolutionary criminal ni hedana declare to yana ba frame to give law neba aduna maseta seng hairagadi ningkha tamaba leibak amadadi democracy chatpa leibak amadadi opinion mayam je freely khanaraga opinion mayam duna punjal akanda policy formulate to godabu neba adu diametrically opposite oiba law neba sedition gi laws yam seng hairagadi ngasai madam na su kano di masai legal huziki pb reiba supreme court na su uraiba pot sigi legal dimension di yam phajana layout to bigre huzik masigi supreme court na su khalak pada masi khara bera lai se dum kari haining ngai juridical mind duna di dum ubu duneba aduna neba mana pura scrap mak tawdraga su froze tawra thamise frozen tawbuneba masi magi mai mapangan si
thoklaktanaba masina amuk tonganba khabai khara sarakpa yaraktanana baina adumakpu akoina politically yengba matamna chu ngasai Joyshree na su thambigre si haudo amba UK da di kuire ba si lokthokhiba scrap tawkiba 2009 da sigi relevant leitre UK da di huzik Scotland leiri dana ko Scotland si maning makha tamba leiba amu oijege na referendum tawraga decision lawrineba Scotland maning makha tamba pami moise sedition kawgadawni anti nationally secessionist ni phazal loin tawna deba si yam chawkhathringai gi matamgi warini colonial mind namaneba mogi da di open loina Scotland maning taminga di referendum tawraga kana kana na mi kayana tamningi kayana tamning di habuda akhoi adum Great Britain gi makha da leijege habuduna masing hendra adum hoi laiminari ba adu karingba Scottish sing duna akhoi pamjadre akhoi tongana leijare ga khoi di EU da yaujage European Union da yauning ba Scottish sing jina som the British sing jina moi Brexit laining ba aduna akhoi di European Union da yaujage ga tongana leijare ga harga sumado democratic option na moina adum yae ba democratic polity dugi manung adum tohon ba yae ba akhoi India gi da di madumaina ga hairu ga di lalhobani secessionist ni moisi tongan taning ma pambani hebagi huziki sedition law lai sai takpiri budumaina unlawful activities prevention act lai aduga national security act lai aduga yam kuina sinadraba kanoma akhogi kari seditious meeting prevention act 1911 and amsule adusu sometimes Manipur da mamang da matam khara sinaba yaurame adumapu haiba law mayam se handaki honorable prime minister war padagi di and huziki akhogi attorney general na piriba sigi matang da prime minister gi opinion su huziki attorney general gi submissions da yawe ma di masumaina human rights khongaung na ba aduga colonial matam gi era gi law sing je pamjadadana mana 2014 dagina 15 bhawada 1500 sigumba outdated law mayam se loina mak scrap tawgibagi wa masu attorney general na panbirai aduga yam nungai badi prime minister so dumaina khanbiragadi atopa amada mamangi election da mamangi akhoi lok sabha election da congress ki manifesto song tang yengbiyo congress ki manifesto da sumoina yam clearly high grabani sigi akhoi 124 a se mase akhoi gi chatna ba yadraba colonial matam mamagi ngasai gi akhoi gi basic india gi lengsimbiro india gi lairiba akhoi gi national movement for independence to thingnanaba laigibanina mase akhoi di moina leiba nga agadi scrap tawni na hairabani aduna mase taseng na hairagadi akhoi it's a law which has outlived its relevance heba law duni hedana khoi khanjai 124 a se akhoi apspa gi matang du yam kan ngang nani se a lan gi matam da second world war da sinaramba law du sibau sinari budu maina sisu 124 a sisu human rights ki midyeng dagi di mase taseng na human rights ka yam sathina khongaung na ba mi gi wakhan khan base thingjan ba akoina khalliba line si da khalloin haiba aduga huji ki leiriba lenga ki sason tawriba khutau seisda mase misuse ki scope si so asuki matik yam greba kaino da huji ki leiriba hindutwa gi thrust samala ibasi wakhan khukhan je hindutwa gi khalliba khukhan je khandragadi moise anti national ni ta hairak pai potsi leibanina hujikti already ground su leirabani masigi white abuse aduga hena su lakpa yabanina sumain tawduna supreme court na honorable chief justice masamak yauna masi potse sta sumaina freeze torak pase aidi yamna maru oiba aduga ngasigi not only judiciary amadi jurisprudence ki wangak na tabada politically india gi laiba hujiki turmoil das oiba india gi political climate says the supreme court na intervene tawbirak pase aidi khwaidagi hena strategically wise oiba decision oini india gi plurality india gi tongan opinion mayam yawan bado khoi gi unity and diversity hairim ni na to tongan mayam gi opinion se phongdo han ga da ba america da di melting pot hai mayam se loin mel toraga american khantang oli india gi di salad ne hai ba aduna ingredients je mai characters ndo dum leijaba thambogju thambodum singju gune ba samsa harda thambogju thambogi mahodum leijaba thabi mahodum leijaba adu ngari su ngari mahodum leijaba pulap punjal akanda akoi singju chaba hawbudu maina india gi phajaba se adu maina singju mayan makhan leiraga chaba da magi tongan ba india ai mahawum lakpudu ne ba phajaba ise mase loina mak amatta leiba yara roi thambog ngak to oigadong ne hairaga di india gi beauty du manga do ne ba adu mak khoi attorney general na prime minister gi concern state tawbirakpada madumak yawe aduna supreme court na ngarang lawreiba
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯁꯤꯁꯟꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯍꯤꯁꯇꯣꯔꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯗꯤꯁꯤꯁꯟꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯖꯕꯗꯤ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯟ ꯔꯥꯏꯠꯁ ꯑꯦꯛꯇꯤꯕꯤꯁ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯥꯠ ꯕꯤꯖꯥꯠꯀꯤ ꯋꯥ ꯅꯠꯇꯕꯗ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯟ ꯔꯥꯏꯠꯁ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯀꯟꯖꯕ ꯄꯥꯝꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯥꯔꯒꯗꯤ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠꯀꯤ ꯏꯟꯇꯔꯚꯦꯟꯁꯟꯁꯤꯗ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯁꯤꯒꯅꯦꯜꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯕꯤꯔꯒ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯃꯁꯤ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯦꯞ ꯇꯧꯈꯤꯕꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯩꯌꯦꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯃꯗꯨ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅꯁꯨ ꯑꯣꯄꯣꯖ ꯇꯧꯔꯛꯑꯣꯏ ꯃꯗꯨ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣꯗ ꯃꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯃꯦꯅꯤꯐꯦꯁꯇꯣꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯏꯁꯦꯡ ꯁꯦꯡꯅ ꯏꯗꯅ ꯂꯩꯔꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ anyway ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯊꯣꯛꯂꯛꯀꯗꯧꯕꯗꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯉꯔꯥꯡ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯞꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ a very good step in the right direction ꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯧꯖꯩ ꯖꯣꯏꯁ꯭ꯔꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯦꯟꯗꯃꯥꯔꯛ ꯖꯖꯃꯦꯟ ꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝ victory ꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ human rights ꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯔꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯊꯪ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯍꯨꯝꯁꯨꯕ ꯄꯦꯅꯦꯂꯤꯁ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯤꯑꯣꯗ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯛꯂꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯣꯀ꯭ꯔꯝ ꯖꯣꯏ veteran politician ꯑꯣꯖꯥꯕꯨ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯆꯔꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯟꯅꯖꯔꯝꯂꯤꯕ ꯇꯣꯄꯤꯛ ꯑꯁꯤ will sedition law be scrapped सिगी मतंग से खनजरमली बनी ओजा हजिक कांग्रेस की 2019 की मैनिफेस्टो दा हजिक की सेडिशन लॉज इज स्क्रैप तौगनी हाइबगी अदुगुम्बा मैनिफेस्टो की पॉइंट याउखी बलैख्रे अदुबु अखोइना सुम यंगजरक मतमदा कांग्रेस की लेंगा की मतमदसु 2004 दगिना 2014 दा अदगी 2013 दगिना 2012 दगिना 2013 सेइजदा हजिक की लॉ सिजु कांग्रेस लेगा मसामक न भावा अब्यूज तौवे हाइबगी अदुगुम्बा मीडिया रिपोर्ट क्या लेखी For example, Tamil Nadu da 23,000 people moise custody lawsuit ki aduga 9,000 ki mathakta hojiki sedition charge asi tauki Congress legakna aduga 2019 da masi akoina scrap tawgani akoina election karabadi hana election manifesto da amuk palli aduna hojiksi Congress lengakna hojiki Supreme Court ki summa direction ama lakpasida Congress party na credit launa bohona rakli haibagi adukumba criticism zu amuk lakli ada swai se kari haibining buge oza aina yauri hidi congress wen yaw nati aide akoi congress oigera kana oigege oidru patab lok tare congress ki lenga ki hairagadi armed forces special power engindra I have a lot of things to mention about it yam lei grengonda patab lok tare it may be Congress to tauram de na anu lai ngang tau ya de le ponte adu tau na bani moi adu tau na bani thagale je adu tau na bani rule to holi se ai adai da kana gi party na tauram me the madu BJP na we be who were and what maybe the BJP maybe the Congress maybe the CPI constitution ate de lai consent ne ya de madu ya de aduna hojiki aina haining base Supreme Court ki ngarangi piriba judgment it is a historic it will be a landmark in the meantime it will be a milestone in the Indian politics Bharat ki rajniti da itihasik oiba aduga yamna koigi singthani ngai we ba dugumba judgment amane na aina haijani nge aduga sai mo ai ibem karanu khangdi ai aingon hen khangma ngak tani ado imo akoigi kanona Babloo na hai gre madudi ji armed forces will power ekto it was an enactment by the British And I was sometimes in the MPP, I was sometimes in the BJP, and I was sometimes in the Congress. I madaida yadi maramdi haiba British ki law se samane what the difference between the British law and the Indian law is section 4 the period do madaida period areas without warrant in case of British law, brigade captainum the PM. 1940 ki captainum I say it will be hardly above the rank of a brigadier now. Adu de yamna lairi hai governor pa judicial mind applied power of the PM in Indian law the PD havildar suvidar ko khangena sini. What is the difference between this Indian law is worse than what it was in the British law. Section 4 the period ado khujini han phatte ado ai Congress de ai BJP de ai wanati it is the question of the kind of enactment legislation you wani
aduna ai sima ahan bada haige adigi amana credit I don't like to give the credit to the Congress or any party else. It will go to the praise tai predisciplining who are killed. Adung praise men see you sing though. We have heard about a lot of praise men killed under this Sedition Act who are jail. Jail the mayam lady do the credit pinning hard the credit pinning and aduga who are now on bail. Hoji par Tado jail lady mayam the credit pinning aduga ayak ngasi ngarang Supreme Court na piri judgment do I feel proud of the Indian judiciary. Not only the Indian judiciary, Malem the lady ba miyo iba kunai the lady ba bisar sang bisar pati haido aduganta. I feel proud of it. Oh, wayel bisar haido adu yadari haina haibdo. Madugi judiciary haido. It may be the judiciary of the German, it may be the judiciary of the American court, horrible judiciary. It may be. I could feel proud of judiciary. Ahun Subada. Mari Subada, thanks to the forefather of the Indian Constitution. Barotki, Sambidan Sembiba, Arum forefather, sing the Thagasaningi. Aduna, I go. Ngasigi ngarangi High Court ki judiciary do taseng makti social activists, human rights activists mayam su to bani adu yana ma credit pi hoir ga de ai sahib to hat pi graba mayam jendel le riba mayam bel le riba mayam moi sing do maduna mada piningi sima ai matam khitang ga sangdai hangda ya bra loi chalora sangda bioza aragi aina haininge madudi ganatantra da khoi loina khangi lo chemba lo chalaiba ain kairaga vichar toba democracy that they are set with the separation of the power shakti punna leibaduni if there is no democracy there is no rule of law leiteba and democracy had this shakti khaido gadabani ain sem gadabani Ain chalai baduni, ain kariga bisar to baduni, ahum sida ain sem bada watpa kangbu, ain watle haidun luxury si press ne. Amuk ain du salai kan the soire hari si press ne. Mari subada ain ju kaire, ain ju salai the soire bisar loisang the soire hari si it is the press ne. Aduna. Bharat Bharsha ki Ganatantra da aduna ne ai sai praise ta haido ain semba ain kaiba ain thugaiba ain chalaiba thugairakpa bisar tobada soiri pun maktubu report tori pasi praise ni adubo laibakti badi akoi praise asi ani khangni kenari amana praise is the unelected representative of the people ne Moidi MLA, MP don't country. Aduga MLA di Miam Kali, MP Miam Kali. Aduga Ain Tugairagado is Kanano Haibu, MLA, MP will become the executive. Executive Harishinel, Maruan. Aduna, I Adai Makada Zazaga, Aduna, Ahan Bagi, I powers Ram Oina. Aina Nasiki judiciary. Gisau tok sebagaloina itihasik oiba judgment ama pibase masi welcome tawbaga itihasik ni aduga masi akhoi milestone oiragani masi India gi milestone oigadaba historic oigadaba aduga judgment amani masi thagataba party leiroi aduga masi welcome tawdaba party si leiroi aina khali masi it is not only
the question of the Indian politics prithvi ge malem pun amna tha ka da me na mun ai haijani ai ahan boy nai tang bege Doza hoziki Supreme Court ngarang ta ki ba judgment asida hoziki lengak na masi re-examine tauba reconsider tauba fawbagi oina interim order oina thokpani masi pura scrap taukiba makti natre adu masi ki law sigi matang da 1962 da su hoziki kedanat case ju masi ki law sigi mayokta thangat kiba laikre adu hoziki inau nau na amuka lengak na reconsider taugani harapa wafam lak pasida hoziki TMC gi site gi adagi atopa political parties in phongdorappada masi lengak na matam leinaba it's just a ploy it's just a plot masi gi law sidi dum scrap tawbagi wakhandi leiram moy masi moy matam dum laibani aduna masi di scrap ti tawbumakti tawdu mande haibagi adugumba criticism amaju lakli hoziki pali balenga sida ado ozana as a veteran politician hoziki hariba law si pali balenga sina abuse tawi misuse tawi haibasi swaisa di yabining bra aduga masigi anauba re-examine tawgani haribasi asi kadai fawbo re-examine tawgudori bano swaisa zukra thambiram aina aidi masi ngasai sumain tawni yakoi sidaida imu am dai kenon ka ai jigen tawe khara update taw wali sasi ai adum isasi update taw wali aduga ai yaringa jo yaringa any sum ba ma yawro na dum lai bani daida aina ngasai haibadadi tusan meta na attorney general na submit tawba magi Supreme Court submit tawba report amadadi moju madu khanare adu karing kanda masi tawba targasu sorry akano SP gi rank kumba amana tangai phadaba kanda tawba aina adu maina magi attorney general na phongdui opinion du da maktadi aina khanjabada moi chapchan masi heta thingakadra natraga heta ulai tarai toraga haidra masi kharadi phajadra bolondara mawong da toraga to khidra haina khanbadi aidi khande madu torakadra haina khali adagi amana misuse tawbagi wafam se sida oiragadi misuse gidi ai irab lamna chatabida akoi yam samna akoi yam isam samba poram da handak thoki ba thodo amada SEDITION act gi matang da akoi gi mang da sangjang uba poram di akoi honorable home minister Amishana haire madudi akoi gi magi kayano 39 la kayano suba akoi gi language de no mituna mana hindi ji akoi gi tangai fada ba kari haini mado ha compulsory oigani hai hindi compulsory oigani hai do ai adu ai article lu khom dala ai ka ba digest on hole adu compulsory ohen gani adu kha barota adu koi tawroi hai na moina hai adagi Manipur da northeastern region da tawne adu da mayam ayam ba sadra sing kari sing mayam loi na hau na ko na kari gi no hindi akoi da impose of doi chiwa taseng na harage di loan tam bai ji phai khang ba phai adu bu nam dana tam han ba ga dana hai ba se akoi awang baruta hindi nam tang dam ni India ji hindi loin tam da ni ga han na kari hai ni impose do impose of the Hindi language to the Indian people sinaba lais adagi ni kanano kogi kari sanjoy ranjan haibra kanano nufama hindi ngango pamda mioi sing miam India thadok na chakhi adam ni sanjoy nisat Uttar Pradesh ki ma haiba India is land of Hindi hai man India is not a land of Hindi it is a land of Hindu aduge Hindu ni Hindi gi ne de iju sambidan to de pare India is land of Hindi de ide India is a land of Hindu madu yai aduna si laisa sidi just with the bra well in case of agoi ge Congress ki angang ama ukil mana mana sidan naina badra kaino londa pada khara thibam yaugre pare are ma bel thado kre fare
mai du loan team na ni phara sunu phare adai da MLA gumba mantri gumba moi si serious oi ba loan singang ya bra aina hangai budi yes ai moina mana hujiki sanjoy nisat na hairi se masi is it a serious language or not my question is serious oi dabra sinab aina hangjari di aduga amisa ga honorable home minister mangna hairi ba awang no po barot ta mayam ji tamhangani namna tamhangani ga hairi ba in the meantime karigumba kanda barot ki atai state sing da di se asam gi si minister oirusion high grade madu communication je angon ri high den I don't think that there is a concrete political government decision while there is no such a concrete decision sab sab hindi lonji wehelani hiding aida kana banu fa amana madu nam dranga to holagani na haibase masidi sedis oidabra say for example akoi honorable minister Birenji now jima ji yam thawai yong tori adena mana akoi Manipur gi loan di Manipuri ni ai hui stil lai ba tribal mayam se nam na Manipuri tam hangane habje ken will he be able to speak it suppose I am a minister I am education minister Manipuri lord se tribal mayam se nam na tam hangane na in hype se sidi sedis oidabra madu MLA gumba amana MP gumba amana haibe ya wara haibe ya wara are in case phare aina tabada karam manu khangde Tripura dagi nupi MP ma mantri oiba ma pramik bhamu haibra kanano pratima bhamu adula me congress obido komang gauro me adagi are kai genu lausila me is it not a seditious violence yauri bane ba violence yauri bane ba kariya ba violence ye violence yawi adi ngangi ba londo adu seditious wedna di adu di fadi adna adu gadi hujik la iba 40 ai ai amakhang ai kanon ka khwai maru ori badi MLA MP gumba MLA gumba se masai da khwai ni maru ori badi conduct aishne conduct se aikoi sida conduct si aina hujik ai mayam da khanari ba mayam da aina thamjagadori ba conduct si ai kotori si me call and sagdar gi aduga me gi parliamentary practice ki ate prithvi gi authority bayam gi ada thamba conduct ni conduct of members it is very important in order to maintain the highest tradition of parliamentary life if members of parliament are expected to observe a certain standard of conduct both inside the house as well as outside it. Their behavior should not be such as to enhance the dignity of the parliament and its members. The member do not mind how we had never. In general, the conduct of the members should not be contrary to the issues derogatory to the dignity of the house or in any way inconsistent with the standard which the parliament is entitled to expect from its member. Parliament ga standard of the pot to ngang base masidi yadia. Unfortunately, Manipur is sungai. In case of parliament is sungai. The parliament gi member gumbana karigumba kanda akoi da prajanangang bado prajanangang di sedisa soyaba
MP na MLA na ain MLA oina ngang badu di seditious oidaba sine madubu sidaida akoi gi Manipur gumbadana rule da lay akoi rule of business hari ba Manipur assembly gi rule number 29 da complaint of unethical conduct of members, complaint of unethical conduct of the members of parliament, member of parliament gi unethical ayaba maram di in the case of application of the law there is no difference at all. MLA na phangba law application taw kandana MLA na sanura mati dum yaba MLA na pol lakti yaba pradhan lakti ade apote pajaga MLA ka samane madai ta sangadi ai pawi di ampazige madai da koi gi masi Bharat Barsha gi all India presiding officers conference aduga British Parliament that's why the people ruling aduga case mayam laigre ken ba yadi adubu live activity akoi di live activity di Bharat ki home minister ba si Amit Shah mangna ngasai haibi gi do awang kha Bharat ta loan tamoy kan tamoy ga hai ba awang Bharat nam tawni ga hai ba lebak si irang hori ba Manipur de hirang hori ba se masimak akoi gi member of parliament ama woina as a member of the parliament aduga minister do member ki manung changani ko minister akoina members include all minister including prime minister member include and all minister including chief minister woina was all ngang ba mayam ngang bati abra sine sondana seditious aduga sondana akoi gi bar akoina hudik to is da akoina seditious ka khani ri maram de akoina pami madu di rule of law rule na law leibak ngak pa law na leibak ngak pa rule of law ain na leibak ngak pa khoi jana mi hab kan na mana happy ba khoi jan pa na mi nabi he sim kan na dandi happy da ba law chat ba adu yadi law do na rule to buduni rule of law to do maram di afaba sasonam leida bani afaba sasonam leina bagi dam ta seditious na bevar kai ba mi mayam di dandi tawriya ba ama bevar kai ba du achau ba mi na phamnai ba na kai ba di tawde ba mado tawge ha ga di aingon dagi di it is the time Manipur assembly da assembly ki role le Bharat ki parliament da speaker ki role lo ye maram di sigumba parliament ki member amana man ngang thorok ba waduna standard conduct oidadana house ki dignity hengal handana sana da bo oiragadi madu parliament ki speaker na khanbi batai hai Manipur su unfortunately this time ai karingu kanda prayer ta hangi kana o MLA na ai the MLA karamina hanaki MLA ki election do koi khange member of the legislative assembly members of the legislative assembly have the members of law making body a member of law making body have name law includes statute rule regulation agreement treaties all are included in the law maduni law semani ay to isenge ko and I will conclude law semani law sem badune madu law sem gadori ne adu akoi Manipur gi halaki election gumba dagi karak pada kari gumba da lai wakti na karam karun hayo no wangang it se karim kan unfortunately kana mo Manipur gi political leaders inde gi akoi na tai onthong na lai wakti bo wa mayam ye akoi di halaki election da paisa na song na lai rami moi mayam ji semroi ga hai gumba can he speak it Manipur legislative assembly has a law sem body hai bane ba ha masi Manipur legislative assembly si akoi gi Manipur gi kari akoi gi akon ko ke ozana Manipur gi akoi gi kari akoi gi
money lenders association na te ba adu honorable member of the parliament, honorable member of the assembly harim na ba member of the assembly is not the member of the money lender association. Okay. Sigumba mayama ma koi ngam ga thengna it's quite unfortunate aduna in order to in the interest of the maintaining law and order angon di Bharat ki parliament da judicial tor ibesu maina ka kanona jad parliament da state assembly da speaker sing na MLA ki conduct se mase ningthina amuktang yengjan biba pami hai sing I will appeal to the Speaker Lok Sabha. In the meantime, I would like appeal to the Speaker Manipur State Assembly as well to all the Speaker in the state assemblies of the country. Madu wam darkar le. Na tragadi kamain to law execute or do is moine. Yes. Yam no izay oza. Oza tapi bazi oza rule of law si legada bani hairi adu akhoi na ngasi khanari ba especially sedition law haibasidi pali balenga aduna abuse tawba yabagi adukumba chance leire or abuse tawre mayam sedition charge tawduna mi mayam phajin ki balekre aduna swai sida masi scrap tawrakpa yabagi tangai fadaba leire haibagi matang da khanajaram libani aduga matanga swai datin ma commercial break to laujage break ki matungda ngasi gi akhoi topic will sedition law be scrapped asi makhatana chathajage Honda Kai India Limited na India's strong hybrid electric vehicle new city HEV lakliba me thada all over India ki oina launch torgani hariba gari si high tech performance advanced safety technology Honda sensing smart watch integration Google Assistant Alexa lithium iron battery 8 years and 1600,000 kilometers battery pack warranty gari si ki mileage na 26.5 km per liter oiri premium amadi equipment features kaya ma yauri pre-booking tawbiba yargani akupa marol gidamak Sangai Honda showroom Gari Airport Road Imphal Manipur amadi bizariba contact number 8657589079 da pau pauyo Presto Personalized Wonders Imphal da nauna hangdok jare hairiba sida personalized gifts corporate gifts awards and mementos home decor office rubber stamp na chingba potlam sing mafam asida phangbigani ngasi maglangsing birau Tilakras Enterprises Presto Thangal Bazar near Kasturi Thong Imphal. Contact number 0385-244-9025 natraga 98621-00456. Break matungda amka hana tarab nokchari break matunga sire ha Madam Noutuneshwari laksage Madam hoziki hariba sedition law asi masi chatna dabai kano hozik matam machuna dre haibasi mayamna point out tawbiri loidana akhoina hoziki sedition law asi pot khuding ba aphaba phatabale phatana siznaba phabarom da siznaba ado hariba law asidi hozik kano government in power or power de labor singna misuse tawduna for example khoi hoziki satra ahumna hoziki Pakistan gi cricket match ta ka bai da makta celebrate tawai da makta bhawa sedition charge pan ki bagi dukuma media report laiki aduga hoziki hariba sedition case ki asiga mari leina akhoi Manipur da yengjar matamda miyoi kaya mukti masigi charge se pan ki balai ki bage aduga madam na ngasai retrospective wa apply tawgani hoziki Supreme Court ki judgment asi haiba panbiki banina hoziki masigi charge sida convict giba laiki bra Manipur da aduga smaina paduna phajin na laiki basingje moigi futures di kamain tawgadagi hoziki fiba masida ado ahambada ngasagi hai se lo se masina kaya yamna tawrage khotlage na haibadu di magi register tawbadu di aina pau su hana phangdabana ai madugi data di collect tawjadre ado maru aina masidi police department na di adum khangbini
adu aihakti retire su oirabani na madu khangre adu hauji Kishore san gi case tadi adum yauri mase akoi honorable Supreme Court ki judgment da su Kishore san judgment palli mana Supreme Court na magi protection pi hi matam da madi haye he break only not only for quashing his affair but also ngasai gi si se unconstitutional oi haiba prayer am laibani na haiba Supreme Court ki judgment sidam yaw aduga ate kaya leiba khopa karama police station da sedition gi leiba leitabadu di ai jo authority natabena adumaki ai information ye engona leijadre aduna sedition gi ngasai gi akhoi gi Joyshree na haibi beda government na ka hen tauba khopa government na natraga tauba tawrok pasidane ba Supreme Court ki judicial intervention la isi aduna judicial intervention la ibanina masidai sida akhoi rule of law sat pa leibak ni na masidai sida court ki order se in the badiya roiba comply to from to eba aduna masi thoidongna madu illoidabagi wafam su leite aduna government na ka hen misuse towi tawdi haibagi question jo haujidi akhoi gi mangda hauji interim order amna akhoi myam gi protection phangamnina 124 AIPC je for the time being until then the society till another further order bawadi evidence thamamna madu khodong saba benefit haibadi jail da leiraga su akhoi na bail loba yaba ending asai akhoi na akhoi gi oza Babloo Joy na akhoi Uncle Joy na haibi bedo asai gi SP amana ka haibo aduna pre registration of FIR matam sidai sida darkar le di adu tawba taraga di register tawjinga da SP amana madudo scrutiny tawreraga whether masi yabra yadabra ka haibasi yam kupna examine tawba mi pireba aduna ngasai gi amu script tawbi wafam dusu haujikti yamna premature oiri khoina maduda comment pibase karigino na haibadi central government na pi duise union territories ade countries gi state khuding mak sidai sida makhoi su mogi proposal direction guidelines me am pi rega mado public domain dagi akhoi comment suggestion invite ko su yai aduga government khana duise government se is of the people for the people by the people ne aduna government na akhoi gi mayam gi phanana be se yengeraga for the welfare for the benefit of the public se tobirakani haibagi akhoi hope se thamjage sim noise madam mathang se oza Babloo lak sege oza hojiki sedition law sigi matang se lak se da hoji credit lona na hona se political party sing da khoina thingnezare hadi congress na ju moina 2019 gi manifesto da yauki bani hana Rahul Gandhi na mana moina credit lona hona rakpa adagi amka TMC gi mai kedegi masidi hojiki pali belenga sna moina examine tawni reconsider tawni haibase matam lairibani haiba aduna pali belega da masigi law sidi low thoring da ba haidi masi law je abuse tawraga adu moi power do adu moina lengak ta chegi basing do phuzin ba ya bagi adugum ba moida kano male khudong cha ba male bani na aduna reconsider tawgani masi kano re-examine tawgani hariba hojipudi frost tawra thamkre adu masibu kyam kuina makha tar pase kari oiba ya bagi hojik madam na di masi prematurely ori hari misi matang da script to tong da basi ozai kari wafum thamini madam hoina judicial judge moina phabam bari na pangang thok pusu yade akoina freely activist hoina ko chong moina khetang hena akoina elbows se khare hena phange hai tare mahuma moitri ji am kan ngangi hojik aduna TMC kanguna su moju credit law no ba dum hodara kani apha babu tawraga ding sai pong na tapi bedu maina congress pu egera BJP pu egera Trinamool egera aap egera maru ori badi at the end of the day the kadoba khogi the taste of the pudding is eating edo praja miyam da kana babu piragadi anybody credit law just no kasu kaide khoi civil society gi meeting dagi di akhoi gi who rules haiduna te how the ruler rules haidune khoina yengjari se so long as the ruler rules by respecting civil liberty by honoring human rights adudi akhoi we chair it irrespective of which political party which color credit lawbagi wa palak pasis da atopa mana yam interesting oiba mayam da public knowledge da kaya laita ba amada India government gi report ama United Nations da November da khanagadori universal periodic review so India whole atopa 192 countries in India gi report si examine tawdori adugi preparation ama kanna hoganari Manipur da su civil society coalition for human rights na akoi group amana akoi Manipur gi human rights ki phibam chu akoi submit tawjare aduna handak ki matang da aduda natana hujik international covenant on civil and political rights ki human rights committee na su
kuina 1997 da tawra matung da India na 2021 da gi hona default tar lak pase handak examine tawduri and the United Nations da huzik India gi human rights scrutiny se mathang lakadore hariba aduna adugi preparation noina mase huren ada thamuba yana ba credit law the government political party natabada India government gi oina thamuba yana na bagi port khasu soidana yauni mase certain observers in the South Asia Human Rights Documentation Center naga pirakpa comment di khwaidagi maru oiba factor se adu oiram biya na kaino da huzik se India gi image se human rights phatte United even States ki farmer gi bill yam thina soi adagi independence of religion gi matang da committee na US ki Senate ta achauba wa thoi handak State Department gi United States ki report ta India gi kaino se sathina handare na even Sweden da phong bada moi se India se di elected autocracy ni ga haiba loan se sinare aduna adugi face lift ama darka oi maram di China gumba sakti yam laibasi human rights ti yam khongau nei haiba image to the India se di China dona sakti laidraga su ma di democracy ni human rights ni haiba to the India gi su ngasagi foreign direct investment se khare hena phangba lai aduna magi human rights ki image se phalak tragadi India gi body politic da geopolitics da effect over pot khrasu lai investment laktaba miyamna magi confidence mangtharakpa adugi pot am leibani na adugi weight amasu lei madu akoina Manipur gi discourse di madu kya yaunade adung pu khare hena well informed oiba leinaba mapan gi hawa nungsi se khara khangba mafam de adusu yam maru oiba factor amani aduna handak apspa disturb area gi lauthora iba leidna ko Assam da su thokani Assam da su phul lauthokani ga ina huji Amit Shah na ga haigal ise adagi huji ki kanogi matang da huji ki citizen gi matang da action ga Supreme Court na lower ise mase loina mak adugi factor amasu soidana yauni madu akoina yam kanna haidraga su adanga sai madam da hangbi bada kanogi wafam ama masing kya lege do masing kya lege su ajunga si chap chaba masing makti khangjaraktre ado quantitatively akoina thambang amdrasu akoina yam interesting oiba case study amada 2000 da ihan hanba sedition gi hujiki 124A gi case akoina handle tawji bese taseng hairagadi huji honorable chief minister oibiriba akoigi nongthombam biren sina naharon gi thodang gi editor oiringai da masu phai hujiki sedition gi loi makasa pabung akoigi father of social work and pabung akoigi kari mai meng du pabung ibuyai maga moyeni si sista cherau ching sista mayam haikat laikat tamba PLA gi mari mata mayam na haikat lampek tamba da Manipur si maning makha tamba gi right lay international law gi makha daina pabung ibuyai mena ngang obada naharon thodang da chaung na hapu bagi moyeni makse pha dana jail da lay maduda khoi mayam changna moise lauthok na ba kanna honagi taseng hairagadi aduna masina soise chumna da kanu ngakta natti haijariba ngasi yamna maruoiba kanu lawriba mising dum yawe aduna taseng na hairagadi conviction gi rate yam nemi kaigino da chumna da citizen gi senga sai incitement mayam to report am yawbiri na ko ngahaki daklang phajal laga harassment to bagi di yam hendi oiba potam oi aduma pu taseng na magi charge frame tawraga yengakpa taragadi magi fundamental problem se kaino chumna ngang badana yadeba but inside to would the action yawam darkar oeba hadi mayam si hekta mana ngang duna marum oidana communal violence am thokadore lan thokadore haibagi dimension ma yawdragadi sida charge to yadeba aduna masigi 124A gi makhada charge sheet file tawraga trial tawraga conviction tawudi ai ngasi bhawa tajadri adumakpu sangnusidaba akoina yaningdaba akoina taningdaba wa ngangakpada thoita phajallaga madugi judicial harassment haigadra madugi process tu hakta da dum bail lawthoka lawsinga adagi remand lawbka madumaina harass tawbagi yam convenient oiba tool lamoina mase tongan ba akoigi whoever paliba leibak sarkar du gi mina dum sinai adu khwai glaring example di huji ki chief minister video masamak sigi victim ne haijariba aduna mase tasengna hairagadi yamna kanaba luoi dudi oide kaino da conviction kaisu phangde si mat sigi citizen gi kaino si makta provision si makada adumakpu ngahaki sarkar pale baduna
मोय के यानदब ओपोजिशन द लैबा मचिन खरा कनबा मिसिंग द सिजनबगिदी याम अफबतुल अदुम ओइना लैबनिना ngasai ahana haibi badumaina panta ga chamana pan bam dharkar oi ngasai gi yaitong khamdong ba power pai ribas power gi structure manung da lairiba moina hate trait mayam ama instill torok ba moina venom mayam ama spew torok matam dadi moi dadi adum system sina tasan uzen adana yengsen adana leiba ha muslim mayam ha lu wedana lawbagi wari su leidi dana ko up da ado kanamta hekta yengde adong pu ngasai power gi structure dugi mapan da leiba natraga opposition gi kangbu da leiba kangbuna karigumba ngasai gi power da leidi mi da sokada wa ma haira agadi thoeta citizen panjan bai potse yam toin thoi aduna akoina mayam se loina mak ngasai ojana takpiriba mayam se loina mak equal oiba putting amada lai haibadar akoina equality se article 14 the piri ba india constitution piri poche taseng na thabok oina charang gi haitar gadi achou wai ba leite macha hai ba leite chapmana meeting amna yeng se haitar gadi sedition gumba law se lauthokibana khwai dai phai kainoda it will not result to conviction and it can be always an instrument that can be very easily abused by the power that be BJP ki wante Congress ki wante mase anybody adum sin nei haijariba yam nuaize sida conviction gi ma akhoi detail nei na rapani na ko conviction gi matang sigi da ai khitang atiam tang ai panjahoge maram di kaino di hauji sedition sa se ta phare FIR am loss tawre adigi court gi awa ba khudung sa da inconvenience me am thengna de haire conviction haibasidi after the trial the court na convict to tuine batare ga beyond reasonable doubt ta mai gi sa su matungina ado sedition sa phare court te puthe conviction heta to bra haibai question gi asoba marak ta siri ba gap proceeding mayam dum je loi kan raga judiciary bu conviction pide khote na khitang kanwa to bagi na thai bagi kanwa khitang ungre se masi tang ai haije ge ga FIR sar tawre adu arga di charge frame tawro charge frame tawraga charge si thagalo charge frame di court na tawdong ni magi case FIR sar tawre investigation proper investigation tawbiro adu proper investigation tawraga charge si thabiro charge si thagape loirega court na madu da charge frame tawra ani proceeding chathalani trial chathalani as per criminal procedure code Indian evidence act based tawraga accused ama conviction piba haibase beyond reasonable doubt the proof tawrega conviction laktuine ba adu idi akoi sedition charge para conviction kaya tawgen haibadu di marakta prosecution gi role police ki asover role investigation gi tawdoba mayam du di amba tawdre adu arga di ngasai FIR start tawraga phaliba pose khara leiraga di 173 da final report halamani ba sufficient evidence leitre tawdre khotre na adu arga di phara ngasi tawri mayam se court ta sum thadoki bagi court si su miyam na lan ubai mawngam leireba adu lan na di ubiga no madugi tawri ba legal proceeding mayam do fulfill oidraga di court na ai ma nungsidia na ai heta conviction tawya ponte ma ai mari matani nungsiya na ai ma bu heta kanya ponte all are equal in the eyes of law aduga masai sida ma se trial tawduri ni trial tawdana kana go mi ma mara lei ha bisu ya de simtang thamjige tawbun yam nuaize bedam lorak pasidi I have oza Okram Joy de lakchage oza hozi concluding remark oina hoziki hariba sedition law masi kano lokthokpa matam oire masi kanadraba adugumba law ni haina khoi panelist ki side tegi su thambiri oza kai habining boge ai ni sa hagi masi akoi gi sigumba makhan gi law se masi अखोगी पार्टी इन पावर दो मधु पार्टी दो कांग्रेस में भी BJP वाई कम्युनिस्ट वाई काना वाई पार्टी इन पावर दो मधुना नसाई मो बबलू ने जो हाईवी करे मधुना मायोंग ना बकामू दा सीन ना बा दा थोड़ों है ना काना बलो वाई ना तावे अदुगा लोजी एप्लाई तब मतम दसु एक चाहिए तो law application da mi kena beliti mi da mada law application da akogi kanona aina MLA oirura mi masanu pi singum du phadop taroi nang na sing badi phadop taw hai beliti aina pi singum du dam tab tare nu pam to madu application principle of the main application of the principle of the law the aduna ana ko da di si leiraga Hujiki Harisi,
ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅ ꯉꯥꯡꯗꯤ ꯌꯥꯕ ꯑꯩ ꯉꯁꯥꯏ ꯄꯟꯖꯈ꯭ꯔꯦꯗꯅ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯁꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯆꯦꯟꯖꯦꯁ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯁꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯐꯩ ꯏꯟ ꯗꯤ ꯃꯤꯟ ꯇꯥꯏꯝ ꯀꯔꯤ ꯆꯦꯟꯖꯦꯁ ꯂꯥꯛꯄ ꯔꯨꯜ ꯑꯣꯐ ꯂꯣ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯆꯂꯥꯏꯕ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯇꯤꯛ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯇꯤꯛ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯐꯥꯎꯕꯗꯗꯤ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯔꯨꯜ ꯑꯣꯐ ꯂꯣ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯂꯩꯇꯦꯕ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯕ ꯏꯐ ꯗꯦꯌꯥꯔ ꯏज ꯅꯣ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤ ꯗꯦꯌꯥꯔ ꯋꯤꯜ ꯕꯤ ꯅꯣ ꯔꯨꯜ ꯑꯣꯐ ꯂꯣ ꯔꯨꯜ ꯑꯣꯐ ꯂꯣ ꯍꯥꯏꯁꯨ ꯂꯩꯔꯣꯏꯑꯕ ꯁꯤꯅꯦꯕ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯔꯨꯜ ꯑꯣꯐ ꯂꯣ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯆꯠꯅꯍꯟꯅꯕ ꯀꯔꯤ ꯇꯧ ꯇꯥꯒꯦꯕꯨ ꯔꯨꯂꯔꯗꯣ ꯃꯗꯨꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯂꯣꯁꯤꯡꯗꯣ ꯂꯧꯊꯣꯛ ꯇꯥꯏꯌꯦꯕ ꯁꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯔꯨꯂꯔꯁꯤꯡꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯂꯣ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯩ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯚꯥꯔꯠ ꯕꯔꯁꯅ ꯃꯅꯤꯡ ꯇꯧꯔꯤꯉꯩꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯉꯦꯅ ꯋꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯏꯠ ꯗ꯭ꯌꯨꯔꯤꯡ ꯗꯤꯁ ꯂꯥꯁ 70 years ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯊꯝꯕ ꯆꯨꯝꯗ꯭ꯔꯦꯗꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯆꯧꯕꯅ ꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗꯗꯤ ꯃꯣꯁ ꯄꯥꯔꯇꯤꯀꯨꯂꯔꯂꯤ ꯑꯩ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯁꯝꯇꯥꯏꯝꯁ ꯑꯥꯏ ꯍꯦꯄꯟ ꯇꯨ ꯚꯤꯖꯤꯠ ꯁꯝ ꯑꯣꯐ ꯗꯤ ꯋꯦꯁꯇꯔꯟ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯁ ꯑꯩ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯩ ꯋꯥꯔꯤ ꯌꯥꯝ ꯇꯦꯟꯕ ꯂꯤꯒꯦ ꯑꯩꯅ ꯏꯌꯥꯟꯍꯟꯕ ꯖꯦꯛꯇꯒꯤ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯁꯤꯌꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯇꯝꯗꯒꯤ ꯚꯥꯏꯁ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯁꯤ ꯏꯅꯥꯝ ꯖꯣꯟ ꯀꯧꯏ ꯅꯦꯛꯁ ꯔꯥꯙꯥ ꯕꯤꯅꯣꯗꯅꯦ ꯑꯩꯅꯦ ꯑꯁꯤ ꯃꯦꯒꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯃ ꯆꯠꯂꯦ ꯅꯦꯛꯁ ꯑꯩ ꯁꯦꯝ ꯍꯣꯇꯦꯜꯗ ꯂꯩ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯎꯖꯕꯦꯛꯇ ꯇꯥꯁꯀꯦꯟ ꯍꯣꯇꯦꯜꯗ ꯑꯩꯅ ꯅꯨꯡꯗꯥꯡꯗ ꯐꯝꯃꯤꯟꯅꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯅ ꯃꯣꯏ ꯁꯨꯝ ꯈꯪꯅꯕꯗꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯂꯥꯛꯄ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯤ ꯑꯩ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯁꯤ ꯍꯣꯇꯦꯜꯗ ꯂꯩꯔꯝꯕꯗ ꯏꯅꯥꯝ ꯖꯣꯟ ꯀꯗꯥꯏ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏ ꯈꯨꯝꯗꯦ ꯃꯥꯅ ꯑꯩ ꯃꯦꯒ ꯂꯩꯔꯤꯉꯩꯗ ꯑꯣꯏꯔꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯩ ꯔꯦꯀꯣꯔꯠ ꯂꯧꯍꯧꯒꯗꯕꯅꯤꯁꯦ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯑꯩ ꯏꯀꯥꯏꯔꯦ ꯑꯗꯩ ꯑꯩꯅ ꯀꯩꯗꯧꯔꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯅꯥꯝ ꯖꯣꯟꯗꯤ ꯀꯗꯥꯏ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏ ꯖꯦꯜ ꯑꯩꯅ ꯃꯥ ꯂꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗ ꯔꯥꯕꯤꯅꯣꯒ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯃꯦꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯋꯥ ꯂꯥꯎꯅꯩ ꯑꯁ ꯇꯥꯃꯣꯖꯣꯏꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯟ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯖꯦꯜ ꯆꯪꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯣꯏ ꯅꯣꯏ ꯁꯤꯁꯤꯡꯒꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯪꯉꯦ ꯍꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯀꯔꯞꯁꯟ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯁꯣꯚꯤꯌꯠꯀꯤ ꯋꯥꯟꯁ ꯍꯤ ꯍꯦꯄꯟ ꯇꯨ ꯕꯤ ꯗ ꯚꯥꯏꯁ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯗꯤ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯁꯣꯚꯤꯌꯠ ꯍꯤ ꯋꯥꯖ ꯖꯦꯜ because of corruption. Barul Brasidu kayam chawba kana achawbada kayam padok lairage corruption live di sine and India dudi mi achawbuna tawba kaya akhoi masana soragana jail aduga mathang soragana sori gi bhabne sigumba country amada sigumba thang maya anihum dawna haibe aba law che chanadi is shall be scrap mas scrap chat tawgadamni ama anisubada aduragadi shedisa silo silok thokramina rule of law apply to kanda yam chawna prajada nungai taba port amadi khar kokre haina khoina lawba tai hai adu madubu lo chalai rakadoi mi si kana no hai kanda ngasa haiji gibdo lo chalai rakadab si legislature hai jine ba legislature si educative ai je koi bharat ki hoji lairiba national central government de lairiba educative singje they are elected members plus bureaucrat officer madu executive ne natra judiciary di nate ko aduna ngasa ai ngasa mayam da thamjagibdo akoi standard conduct of the members of the parliament, standard conduct of the member of the state assembly. Mado Supreme Court na judiciary da seditious oiba law loktoga Bharat ki nuai taba kok na ba tawdri ba sumaina Bharat ki parliament da state legislature sing da speaker sing da yamna arrogant oiba unbecoming conduct of your members ngangi ba kholi ba tawriba mayam se masi tohondana ba hona vibe se Bharat Barsha da rule of law nitina salai ne masa oigani ai adu natragadi otherwise akoi isai mayek chi phana nungsi ra su sai ba mi du gi kholei khonda sina mafatragadi dai lite it is not the whatever a sweet song it may be. If the singer is not good,
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯥꯏ ꯂꯩꯇꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯨꯔꯤꯕꯗꯤ ꯑꯦꯛꯖꯤꯀ꯭ꯌꯨꯇꯤꯕ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯆꯂꯥꯏꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯕ ꯑꯃ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯣꯏꯁꯜꯂꯛꯀꯗꯣꯏꯁꯤꯗꯣ ꯀꯅꯥꯅꯣꯕꯨ ꯈꯜꯂꯕ ꯑꯩꯅꯦꯕ ꯈꯜꯂꯕ ꯃꯈꯣꯏꯗꯨꯅꯦꯕ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯄꯣꯂꯤꯁ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯔꯠ ꯀꯟꯗꯛ ꯑꯃ ꯄꯣꯔꯛꯅꯕ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯗ ꯇꯧꯕ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯄꯟꯖꯈꯤꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯔꯨꯜ ꯅꯝꯕꯔ 299 ꯃꯁꯤꯗ unethical conduct of a member ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯗꯤ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛ ꯇꯥꯏꯗꯅ MLA ꯏꯀꯥꯏꯍꯪꯒꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯅꯨꯄꯤ ꯆꯤꯡꯉꯝꯕꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ MLA ꯃꯑꯣꯡ ꯇꯥꯗꯕꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯒꯥꯁꯦ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯥꯟꯗ sometimes ꯂꯣ ꯀꯣꯔꯠꯅ ꯗꯟꯗꯤ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ Assembly or Parliament House has got on his own authority to punish any members, any citizen. They have got their own authority. Parliament is a authority level, MLA and the Pinabagi. Parliament is a authority level, citizen Pinabagi. Aduna, Akoi Swanda judicial activism Hagadra Kainoma, Hagalay was a minor. Parliamentary side speaker singna madugi activism mamatawdna akoi member of the parliament or the member of the state assembly Manipur gi wada natana akoi simak ai ngasi amna nuai ta pone ba asai seida akoi gi UP gi Uttar Pradesh gi mantri ga weri ban farm the mantri weri ban farm ai asoba UP gumba da mantri ban farm na hindi ngangu pam da miwi sing India thaduk sakhi gadam ni Oza yam nungaize ozana points mayam highlighted to video do khoi matam si loish aduna I think that this is unbecoming conduct of a member of the EU Assembly. His conduct is not the standard conduct which is expected from him by the House. Okay. Morning sat of the one madu sim line to the color in Yam nungaize oza ngasi akhoi topic will sedition law be scrapped haiba sigi matangda khana naina khre masida saru gabi khiba akhoi gi panelists ahan bada Madam Aribam Noutuneshwari Devi, retired District and Session Judge, Advocate, High Court of Manipur. Madam Bu Thagachari, thank you so much. Ani Subada, HRA Executive Director, Oza Babloo Loitongbam, Oza Busu Thagachari, and last but not the least, veteran politician, Oza Okram Joy, Oza Busu Thagachari. Aduna leba sida akhoi law sina rule of law leba duguma lenga oigedabni democracy chatpa lebak tadi rule of law legedabni haibiri loinana hojik thang ani ahum mamai haiba yaba dugumba chatnadraba outdated oiba law di scrap tobne hena phagani haina akhoi panelists sing su thambiri loinana hojiki hariba sedition law asidi British era dagi leiraklaba dugumba chahi chamaga humpu hengraba law masi abuse tawba yaba dugumba law ni haibagi damakta Supreme Court na landmark judgment da masi freeze to be cre aduna masina masugum khungtang lakpasina akhoi citizen singi tension mogi awabaje kharadi kok halle haibagi wafum su thambiri loinana hojik leingak na masi re-examine togani reconsider togani haibasi tasing na togdori brand natraga masi United Nations ta India si human rights ki lamda adum khara phana leiri sotha de haibai du uning bagi adugum matanza du lori bra haibasi di akhoina khangmina batare ngasi gi di matang aswai da Manung Hutna gi program asi loishin zarge. Thank you.